Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hi channel. Yeah, of course mi ta khala laha hi sivela press rhangani leyi nga ta va hi kha hi linka na Shonge Rhangani. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti 14 ta June ni fike ni scroll ka account ya Shonge Rhangani as you can see. Loko ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku i fika a endla hi post here. A fika tsala ku ka xigalo mi pfukile na va ta giya ngopfu ka xigalo va manani Shonge i Shonge leswi a nga fika a posta swona as you can see. Hawa loko fika hi pfula laha swi vona ku hayi ku na event yi taku laha ya the load shedding, Gumza the load shedding, loyi at the moment hina a hi tiva ku i sponsor xa siva ra press rhangani. As you can see ku ta ku na gigi kwalano the 17 ta June. Na ku ni nghena ka page ra Gumza the load shedding laha ni fika ni kuma ku swi komi na ku line up yi nga va yi ri complete. To be honest no fika hi cheka siva ra press rhangani a yi kona. Hi vona Ben Mayengani ma n'wi vona hi waloye, Shamakhombo, Gagash, va Mutakaro, Shonge Rhangani, J John, Mansandlen, Team Mafia, Percy Mfana. As you can see press rhangani a hi le ku n'wi voneni swi komi na ku maybe there might be an issue. Loko already video mi nga ma hleketa hi endlini previously law of course a ku ri mhaka leya le Simple Kitchen ko ku gigi liya load shedding va va phula out swo ka ku nga ri na ku twanana between the load shedding na n'winyi wa Simple Kitchen and stuff like that. However sweswi ma swi vona ku hi leyi yin'wana line up siva ra press rhangani a hi yi voni. So swi komi na ku the load shedding na siva ra press rhangani a va ha tirhi swin'we. So loko va nga ha tirhi swin'we the load shedding xi tlhela xi ku xi yandza Shonge Rhangani enimi ya siva ra press rhangani xi ku xi ku tsheni na kusuhana na xona. Eish a se swi le ku vaveni man. So na ku hi ku hinkwenu hi awe ku Ben Mayengani na the load shedding va kusuhana na kusuhi swi tikombi na ku a ni voni ku press rhangani wa ha ta tshinela kusuhani hi ku Ben Mayengani a xi n'wi lavi press rhangani xi ri i hava munhu mi nga ma hi hleketa mhaka leyi. So swi kombi na ku swi fambi hi line yaleyo ku a ni tivi ku va nga va holovele yini the load shedding na press rhangani but there was an issue. Swi obvious ku loko ze ku tisiwa Shonge Rhangani laha a ni voni ku press rhangani i tata ku hi perspective ya mina at the moment. So swi kombi na ku there is a problem. There's a huge problem. Yeah, and then of course hi tlhe hi ya ka Gagash. Gagash of course hi n'wi linka na Shonge Rhangani. So okay a hi languta tigigi ta Shonge Rhangani leti nga kona laha. As you can see loko hi kha hi languta tigigi ta Shonge Rhangani mi nge yi voni gigi leyi nga linked to Gagash here, mi nge yi voni. So ni ta vhela ni confirm that question leyi vanhu a va ni vutisa yona ku xana ku nga va vo holova inani Gagash na Shonge Rhangani na. Yes, I believe so because loko ni languta tigigi leyi a ni za ni vona this year a ni za ni vona gigi na yin'we leyi nga va linked to Gagash laha Shonge Rhangani a nga invite-iwa. So I can agree for now guys go yes there's an issue between Shonge Rhangani and Gagash. It's very very clear. Swi komi na ku there's a huge problem. Va nga yi lunghisa mara now there's a huge problem. Loko va lunghisa ma start ta tlhaviya ta ndla yin'wana video. As you can see so tigigi ta namuntlha a ni za ni yi vona leyi nga linked or ta this year man, I'm sorry a ni za ni yi vona yin'we leyi nga linked to Gagash and stuff like that. So hi swo sweswo yes I agree Gagash na Shonge Rhangani there's a problem. So even the load shedding na press rhangani there's a problem. Hi swo sweswo loko ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.